Hauraghat LC angkang ke ong dung kaching thuramo ke klem ponjia phan long eke somasai ke deng. APHLC asong atum PGR VGR long le long an kahum ridam. Binhum lang chitung LP school along Thanbang pabat ng Jilang Pusi Headmaster Joy Singh Tiso kachuning Amar जीवन अदवाई किनांग जी अतुमाफान इसी बिरटा केमी बांगसो अदवाई नॉन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग अलोंग सेतामी लोंग पन इक्जी कार्डन निलिमेन के मिर्ती तेरन पी अरोंग लेन के धुलाजान सामने रोंग पारो पेन निली किसुआ के लहलो जे निली ते बांगजोन एरिया जोन किसु तिमी की जोर की दो से अलोंग अलोंग हिना बिजी अदवाई के एनपेंटा किसु किमी अंगथे चिलोंग इदेलो पेन किचिल langta bukajan dipu gulaghat alta pharmacy lo anda sila elo kita kimia tek chilong ni delo la sinon agom long lo je nang itum la orjo ini amar jiwon adwai orjo bidik adwai la kichur pasinon kimia tek chilong lo la si क्लार डाकपेन कचिनी जियाफान ट्रॉक्सी 5v हिनी ट्रॉक फो 5v ट्रॉक्सी नेरकेपलोंग हुमरी इग्नोन Karbiang long live prime time berta long pen ang tona berta arjik tha BJP sarkar hin pen akimang pon laki rong atok anu ara do anta mesen iksi batowar chileng long nang jipwa kimang ateng pen bini Hauraghat LA constituency angkang along rara phan mesen atowar ka chileng pon long jia phan pura towar ka selam pon jia phan palong kep adim long eke somasai deng pon Bangso towar iksip kaselam ji aphanpura long eke sompona maya long Hauraghat MLA Dorsing rong hang KAC EM Rite Singh hi EM Lun Singh Teron EM Kangbura Kiling PWD engineer Badan Tisopen Danglok ke ong dungatum chetong dun Kaching thora sai ke deng ponji mate towar kaselam ji aphanpura long eke sompon lake NH Thongkebra Trok Hauraghat pen karko dighalipar pen kangki ingtia rong adak Mukhyamantri Pakipat Nirman Achani pensi towar selam ponpo Lapanan parta Hauraghat Karkok pen Samaguri number hini kilometer pri Papira Dikhalpani pen Khanaba sadak atowar sedami Mukhyamantri Pakipat Nirman Achani pensi selam ponpo Lapanan parta Palam Ingtiarong pen Ira Dikhalpani Vurpur pen Nalong ati Loring Thepi pen Bakong Tisoarong adak Dokmoka hithi NH Thongkebra Trok pen Biren Singh Ingti part 2 den arong irrigation IB NH Thongkebra Trok pen Thoiso Timung arong Vurput Japi Hoja rong Pierong Parokhwa Ampukhuri pen Jaluguti pen Danglok Sartherong Phar pen Langthing arong Vurput pen Sarupadum adak an atowar setami ikse atowar si selamponpo Lason thot si bakpani pen rongjang phonga daga tobar DSC atowar Dhentaghat veterinary adungalong pen Manduli Bridge and Setami Mukhyamantri Pakipat Nirman Achani Hauraghat Parokhwa atowar Hospital Tinieli pen Parokhwa lapen DSC Road Manduli pen DSC Road adak kilometer kep an selam pontupo Pini bangso kaching thur asaya mo ke klem ponjia phan kaddo kabe long kep adimalong an long eke somasai dengpon Bangso asai ke dengpon theklong si rara tumsetami mesen ikse batowar cheleng ponlong popusi ning arong chipirinti News report Karbiang long live Lakha kep Hawargehat constituency ke parlo Jasamet Kanki Bosti Dighalipar lapen Borbil arong along kedo village grazing reserve mate VGR lapen professional grazing reserve mate PGR along le along an APHLC Central Committee pangrum chunbang kursing timong lapen women wing satum chelangsi kahumri padodam Pini Hauraghat LAC angkang along kedo PGR VGR along le aron kupi koson sike doma pura APHLC Central Committee pangrum chunbang kursing timung lapen women wing satum chelangsi langcharidam Bangso kahomri da mahut kursing timung pen lamthe ke paklang pon ke PGR VGR along le lahenlo non son thot si utar borbil along ta dolo loposon grazing reserve bonda halada ka bangke Bangladesh pen ke bang don pharo plira phokep so se ke chia so tuma phansi dim klong ke cha lapen len pata se tami pipon dersi lada ke dovek inglong aswa tuma bangke non anta len pata bang avilang posi ningje pon ini
นี่ตุ้มนังกหมรีบางก็เลยPGRลงเลยปรัดฟันปักหลังแล้วการเบียงลงรัดฟันแล้วนั่นเลยตุ้มตัดเทงลงปอลอัดตั้งตานนละซ้อนทอดจิละอุตตรบอร์บิลองเกลนั่นแต่ละอุตตรบอร์บิลเรียลเหรอดักปีนี้กังกิ้งเตียรองนับเป็นดิโคลิปาร์บอร์บิลละเห็นเลยละซ้อนทอดเลยปรางเกgrazing pulau tang la son tholo la si grazing pu hormo ke la son le hem avelu sa hala bang so grazing ari cha bang ke pini ke ha bangladesh pen ke bang 450 family atum han si dim ke chok ke peksi atum han land patta permanent settlement land patta ki pitu sel tum da kha pir the ke plang pen karbi pu ka chi pu pen pen itum non ande men na permanent settlement mane plang le bang patta land patta bang avela Lada kece aso tuma bangke longli nam longli po bangke lam the sita local MLA Dorsing Ronghang ningji hai he alang like jakong thepi bonda bang so lam the ningji amat si hai he lasi ki cheng si ke luwa bang chini nang jilang posi pachini pon pitu la bangke dak local MLA Dorsing Ronghang ta ame kar thuthe lana jakong the ulupona chichini deje dak kece aso tum longli nam longli po lam the isita Dorsing Ronghang ke hai ta ningji hai he aron mate lu aron abang nang li chini pametha MLA Dorsing Ronghang la pen KACC amatum jakong thepik pulote kopia thesi kiche sotoma phan longle pata ing than hai heder lo la pen kidam tanga por hot Bangladeshi alam CM Ronghang ningjever la si non utar borbil long ki doa kiche sotoma phan prabjin pen longle pata ing than nang popusi ningje ponthu non nili ke pacheni dan bangke lasi prabjin pen CM Tuliram Ronghang la Bangladeshi pualam kaningje penapot da uttor borbilong ta prabjin pet inquiry wangsi la non tribal atuma fan Bangladesh pen ke wana ke che so tomat prabjin pen longle potang thanang pu Hawar khat pen harsing rongpi karbiang long live lo kacharli angkur ki LP school henlo angkur kache saga dimlo jongsi LP school along kacharli eklim somara tuma phan than bang atum chepaduk pen ABC pendang lok 1 2 3 pu than pami me pulo tangte lo kacharle hin ke paprang dun jia phan pen nangana ki sungdo la si LP school long pen si claim somara tuma phan than mundun pami nangji lason si Singhason constituency ar lo ke paphidun hopnaya dim pulote binhu mahawarta elong adim lo bangso binhu mahawara long ke do an claim somara tuma phan lo thek nangji pura lo kacharle adim lake binhum langsitung LP school hanlo bangso binhum LP school ke do lake rongpen kilometer inko isosia ka hello inglong piang bong chira long sido lapuana ka hello ang bong satame pherang kya tum adim aklong along an palidam si adim aklong lang chari damlo bangso hudrat pen ke than pona tengke bangso binhum lang chitung LP school along kaddo kabe bang inkora hini loka chali a osomara tumdo bangso school along LKG pen class 5 ando bonta than bang mate ke thana bang ke inut vetsi lu than bom titilo nasi bangso school of hansata me than bang ang hoy nang pabat pinangji pusi headmaster Joycing Disopen kachuningri padopon ko sonsi la phijo samare tame ko sonsi ato apimi muni pe command ni ma pa ning dole than vek nang pole nang le niwet bang un ilu un kello nang li ro ka cherap ri bang do nang po do nang po jalo ni ning ma tha bang mane tet pot tama sonjong si nang toy dun ko sonte nili thoi sun tu ho tame la solar bang school bang pon bedet po mati tenon bang la son nang toy te jatta ve masin nili niwet sige ala solar bang pon class nang pom nona pora hot school along loka chele somara tuma phan anarlo anmate midday meal ta pacholong bonta ladak langchitung LP school along abangke chiklojon truck mate peneng surhini reng kora ke thom aning kan bangke midday meal asang long lipin lang bangso photha phuloni lem salong arjudam lote sang nang lele pusi nang thak don rong titi puta nang pachini don phuloni pendir chuna rongpi karbiang long live Kedamtang vosing ni phai krike thomarni Dhansiri constituency angkang ke do Kovi Birlang so along Ma Durga Mandir bench patir pi ponsi hini angdeng football knockout tournament kapathu pangcheng pontanglo Bangso ingdeng hini football kapathu pangcheng pon pe prang Dhansiri VDC chairman Kensing England pensi kapathu ingpu ponlo lapen penangan aluhi ke thege dinga tumta bangso hu chetong don Mandira long kardoma bangphi pudang ingtipi penang ke thandun ke mandir pen lapuson ke mangpon ke ladaga hawa lapen Ma Durga mandir ta kapachathang ponjia phan lapen ladak ke dori soi janga tuma phan kapathu anar kangthur ponjia phan si bangso sai pangcheng pon lopusi ningje dir manenili
football khela ki bipon na bangke owi ki mietum phansita me la sosia ning parung na mane pathek na pachini na nga phanlo lapena putho dalang itum kaning jeson thak thak si ato kanu kadok kabe mane li kar biang long adang an sitami la koibir lang so athan ma durga mandir labang so pachit thang ja phat lapena ko puthot am sosi irong irup asar mane nili tumnon nili dudun bong lagi kiling arong Samson kiling arong la si puthot alang ni rong saru pasar phansita me birthia dang mane kar biang long adang an alang ni nong nam sta me pajumi padu ponji phan ta ben puthot am sosi nili mane kaduk kawe mate nili pai nili po nili chiklimar nili mumar I ong ni hukaduk kawe pen akupai abhasi nili ilipai madurga phan mane kar kyo kardom nang Bangso kapathu pona hut ke cheng sier ni Langtibuk United FC lapen Funny FC ang bongsi pathu ponlo Langtibuk United FC atum ke thek monaga jok Funny FC atum aphan gol ingore si tha ponlo halapu Funny FC atum ahin pena bangke gol ipum ansi ke thab dun chora jok gol in koi pen Langtibuk United FC along remdun derlo Dilai ben bijoy rongpi karbing long la non malom Center pen manja dak tobar krong plia tobar ka selam pona jok penang ajak along tobar ka henodo la song bong pen non malom arve ke jang ke pardun ron pena jok tobar pia long amat setami kanglit kangther pen gari ke vega tuma phan penang ana ka siksak nang dolo la so jok habar ke hat mate Hauraghat police station ka parlo Uttar Borbil outpost angkang habar ke hat tobar krong thom ka che togalong patovejo porphai khri isi malom ihum AS09J 3881 baleno agari tobar kangli kangther pena jok agari che pharle phit bonta kopai ki mepi ka jok gari arlo ke do innuta areng hu ki subuke avilang gari ka tewara tum pen ke pachini pona tengke alang ni tum nogong rong supianat asupo along an ka che dampen khat khati methanga hem ka che dam bom hosi men agari bang che pharle phitlu pusi thanpon halapu towar se tami ke thok mi rak langa jok inghan kang ther pen kanglit sokali la so jok asap ke pang tang chet pen break ke sak pen amasi che pharle phitlu puta thanpon thu এইছিলো কৰ পৰা আহিছিলে নগাঁৱৰ পৰা হয় নগাঁও এইটো ITI কলনী হয় মোৰ ল'ৰা তাতে থাকে হয় তাতে গৈছিলোঁ নগাঁৱৰ পৰা কলে গৈ আছিলে লাহৰি যান হনুমান মন্দিৰ লাহৰি যান গাইড কেইজন আছিলে তিনিজন মানুহ আছিলে তিনিজন বেছি কিবা জখম হৈছে নেকি ঘাইল হৈছে না একো জখম হোৱা নাই হয় গাড়ীটো উল্টাই গৈছে হয় অলপ পানীত পৰিলে পাল্টি খাই গৈছে ন গাড়ী পাল্টি গৈ গৈছে ৰাস্তা দেখা পোৱা নাছিলে ভালকে নেকি ৰাস্তা নহয় বৰষুণ হৈছে না হয় আৰু গাড়ীটো মানে ৰাতিটো মানে ব্ৰেক কৰিছিলে ব্ৰেক কৰাৰ কাৰণে এনেকৈ অলপ স্পীডত আছিলে হয় কোনটো এৰিয়াত হৈছে এক্সিডেণ্টটো কাৰককত bangso phuthak Uttar Borbil outpost tum chepari dengsi kaddo kabe asai do anta claim ponlo phuloni pendir chuna rongpi karbiang long live pini prime tama berta kela ponsi kan tonik long